بریا برچونا هلبجارتنین سوریه که آداره یتر خلک ترکیه تایبل باکور کردستانی یعنی اف مجارکا گلکا گرم بود دگود ویجاره ایتر نابده سالا جارکا دن قیومان لجه وان کساندانی کو بدنگی گل سرکفتن بدست آنیه هم اپوزیسیون اف داخازا اپوزیسیون بو هم جی او آخفتن و داخازا ده سالا داران بو یل باکور کردستانی تایبت ین هدفها برینها و یا دم پارتیانها دگود مترسک هی کجارکادن قیوم بین دانین لی قیوم هاتن دانان جارکا دیگه بزان بن سدمن وی که چنه روش بر به کودا دشیتن دسالات حتی کودری وی بردوام بجدانینا قیومان لجه شاردارن دم پارتیه من میوانه که برز دکتر جناب اکینجی چابدیر سیاسی کل استودین مل دیار بکری دید گلمه دابیتن دکتر ایوار باش تو بخیراتی شو کردستان 24 دکتر بریا هلبجاردن بره و بچن و پشتی هلبجاردنان جی یعنی دنگک هبو حزک هبو خواستک هبو دگود ایدی سردما قیومان بسرچو جارکادن دست حالات دولت حکومت قیومان دانانیتن چی بو؟ چی وها کر؟ اف سدمه چی بون که جارکادن قیوم و گریان؟ مرحبا از سپاسیو خجوت خوازم جواره و هرما کردستانی ده شهر کسی سلاوی خود پیشکش دکم ویا خیالک پنبه بو خیالک سیاست ما دارای ما خود به زمان خود در باز دکرن دگوتن اف بشتی وی هلبجارتنا ایده سیاستا قیوم بردوام ناکه لبلی وان خویاد که کی سیاست مدار ما به تجربه نم هین عجمینه هین ناسن هین نزانیارن دهق ترکی ده دهق دولتی ده دهق سیاستی ده تشتک نعلمینه ویا درکتی حاله هلبجارتنو و قیومتی و بریار و هلوستی وی دماد بردوام دکه نه پروسسک روتینیه پروسسک روشا آوارتیه سیاست همه ترکی ده زمان کی روشا آوارتت بردوام دکه ده ماهیر ده داویا خفتنا خود گو کی بلی کی اف بریارک سیاسیه تابی بریارک سیاسیه و بریارک قیبه به چی به فرمی به عسکری به سیاسیه اراده کرد نخواهد به ناس کرن و هات ortaya ki هات ولی ki devlet o siyasetmedar و رخصن Türkiye her daim Kürdi çektari lehemberi خود خوازن Kürdi perverde Kürdi diplomat Kürdi akademik Kürdi zanyar nakhwazin dibin ki Kürt bi siyasetê jî gerek ser nekevin ev biryarek di vê holê de ye di vê nêrînê de ye îro em di nerin 11 Haziranê de li Rojava jî hilbijartina ke ye li Herêmê Kurdistanê jî dewletek ava bûye û di aliyê de jî rêxistina Tirkiye dengem tê vegelo bele dengê te tê doktor bele Türkiye siyasetmedarı Türkiye o devleta Türkiye de operasyona Rafah'de İsrail'e o Hamas'e de cil khud tenkirine başta bunun doktor cenab bavermendi oleyi lwan rabunun tamam tahdid gibi heye doktor tamam doktor f yekem kayyuma اف یکم قیومه پشتی هلبجارتن سویه که آداره جعالی دولت حکومت و هادداین کو کارودان لپی بونه یعنی هین وکه چابدرین سیاسی وکه کردن باکور کردستان و ترسک هیا یان پلانک هیا کو ایدی سیاست قیومان لتوایا باکور کردستان وره جبجی کرن داویا پیوسته دنگ نه حتمی لیبری م پرسواته م پرساته فهم کر اف سیاستا پروسس قیومی
والهمی کردستانی الهمی باجار کردستانی و الهمی باجار کردا و بلا ببن و به پروسس های بردوام بکه تخمین آمده افجی هکاری چولمک نموناک بو پی گل دا تست کرن گو عجبا برسوا گلی و بریارا سروی بریارا مده و چه شکلی بن و چه اپوزیسیون ترکیه و چه برسوی بده اف امتحانا اپوزیسیونا مخالفتا ana muhalefet eji CHP kad berbe biryara de ve çi tepki çi reaksiyonu bide opozisyonu Türkiye ve çi reaksiyonu bidin ve aji vek beringa operasyonu li Rojava bakın ew testekê dixwaze bikin nigê Kurda di solekê de teng bikin em bêjin heremê li wan teng bikin ev bersiva prosesa ne ji bo çolemergê tenê yê ji bo hemî bajarê Tamam. Doktor Cenab, kewate niha hin dibêje siyasetek heye, planek heye ku di sibê rojê da hemî Bakurê Kurdistanê qeyûman dat bînin li cihê berbijêriyan bijin serketiyên Dem Partiyê. Pirs ev ye, baş e çareser çi ye? Pîwîst e çi bêyê kirin? Gel wana naxwaze, pîwîst e gel çi biketin? Di heman dem da partên siyasiyên opozisyonê weke Dem Partî û CHP pîwîst e çi bikin? Helwêstê CHP, helwêstekî yani li cihê xwe da ye, helwêsteke cihê rezamendiya gel e? Em li prosesê li pêvajoyê dinerin CHP û AKP di nav hev de pêvajoyek nermayî êrînî derxistin olî bi hev re dixwazin siyaseta Tirkiyeyê siyasetek nerm berdewam bike lêbelê hat xuya kirin ki ev nermbûna ev êrêniya ne li ser siyaseta Kurdî ye li ser siyaseta askeriyê evê di zîndana de Ergenekonê li ser wan de biryar heye lêbelê di siyaseta Kurda de nermbûyî tune ye her herê wê zêde zêde wê astengî û zordestî berdewam bike lêbelê gelê çer bike di vê biryarê de tu gorî texmîna min gel tişkî nakin gel nakeve nav qada nar kolana û protestoyê xwe bi dengê bilind nake zaten dem prosesa de pêvajoya hilbijartinê medî gel sedî çil gel neçû ser sindoğa gel umuda xwe ji siyasetê biriye umuda xwe biriye baweriya gel bi siyasetmedarê wan tune ye em bêjin baweriya wan bi demê jî tune ye kerxen raya xwe demê lêbelê ez texmîna me de ev biryara wê bi cûr cûr zêde bibin ve ben ser bahmi bajara guşa o gel jî tu reaksiyonê li hemberê veya nade baweriya gelê me bi siyasetiya nemaye gel ji bo du bajara ji bo du şaredariyê xwe kolana de xwe bi erzanî nadikuştin. Tamam doktor, dest hoş doktor Cenab Ekinci çavderê siyasî li Stûdê me li Diyarbekirê gelme bû gelekê spas ji bo şirûveyên te doktorîn her hebin.